U nënshkruan marrëveshjet për financimin e ndërtimit të segmentit e korridor Kriva-Pallang-Deve Bair, me çka duhet të përfundojë dega lindore e korridorit 8. Granti prej 149 milion eurosh është siguruar nga korniza investuese e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Përveç kësaj, nga Banka Evropiane e Investimeve dhe nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim janë siguruar nga 175 milion euro kredi nga secila bankë. Веќе е завршена првата секција од источното крило, активно се работи на втората секција, а денеска сме присутни на потпишување на договори за финансирање за градба на третата секција. Ова е исклучително значаен ден затоа што после скоро 2 години работа доаѓаме до проект кој што е остварлив, кој што е реален и кој што може да биде изграден. Ministrja e Financave Gordana Dimitrievska Koçovska tha se ndërtimi i kësaj traseje korridore ka jo vetëm kontribut të rëndësishëm rajonal, por edhe në zhvillimin e vendit. Се обезбедува финансиска конструкција што ќе овозможи целосна реализација на проектот, а кој не само што ќе обезбеди подобра поврзаност помеѓу Јадранското и Црното море, туку ќе придонесе и за поголема економска интеграција, полесно движење на луѓето и стоките, како и за нови можности за развој на македонската економија и на целиот регион. Për rëndësinë strategjike të këtij projekti foli Ben Nupnao, zëvendëshefi i delegacionit të BE-s në vend. Коридор 8 е дел од инфраструктурата и на ЕУ и на НАТО. Оваа врска ќе зголеми отпорноста на Северна Македонија, на регионот и на континентот, ќе обезбеди поголема мобилност и за воени и за бизнис цели, но ќе олесни и трговијата, ќе отвори можности за работа. Drejtori i Kurudhave të Maqedonisë, Sinisha Ivanovski, foli për performancat teknike të këtij projekti, i cili ka gjatësi prej 22 kilometrash, ku mbi 60% e gjatësisë janë ura dhe tunele për shkak të terrenit malor. Ќе биде едноколосечна железничка линија, која што ќе биде за мешан сообраќај и за патнички, но и за товарен транспорт. Интересно е што на само 22 километра ќе има вкупно 21 тунел со должина од 7,8 километри, додатно уште 52 мостови и виадукти, кои што има должина вкупна околу 5 километри. Për realizimin e këtij projekti, aktualisht janë në zhvillim procedura tenderuese, ndërsa pritet që punimet në terren të fillojnë gjatë këtij viti. Korridori e Korridor 8 është një nga korridoret më të rëndësishme të transportit transeuropian me rëndësi strategjike, gjeopolitike dhe ekonomike për Ballkanin dhe Europën.